Abaturage batunze amatungo mu Murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana bafite impungenge z'uko umwaka w'amashuri wa 2026-2027 ushobora gutangira isoko ry'amatungo rigifunze. Aba baturage bavuga ko iri soko ari imwe mu nzira bakoresha kugira ngo babone amafaranga yo kwishyura abana amashuri, kugura ibikoresho by'ishuri no gukemura ibindi bibazo by'imiryango. Isoko ryahagaritswe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'indwara y'ubuganga mu kibaya cya Bafite izwi nka Rift Valley Fever ku wa 26 Kamena 2026. RAB yashyize mu kato amatungo yo mu turere dutandatu harimo Rwamagana, Kayonza na Kirehe. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab avuga ko impungenge z'abaturage zumvikana ariko ko ifungwa ry'isoko rigamije kurinda ubuzima bw'abantu n'amatungo. Yasabye aborozi gukomeza gukingira amatungo, gukorana n'abakozi b'ubworozi no gutanga amakuru ku gihe mu gihe hategerejwe ko inzego zibishinzwe zemeza ko isoko ryasubukura ibikorwa. Mu mwaka wa 2022 mu Rwanda habarwa amatungo 1342 yanduye indwara y'ubuganga, muri yo 516 yarapfuye.